been honoring God ke mo man come a week at ke ko sing we've been with my week at Yui online last ke bet Leila na pa ten ko in kak second God faculty we got that God mo last soon len si pem sing in the we be long and cast on God so music le ko got ke ko sing ka tagani we yes I ke pushen on kak sak man ga meti got so na ke my share ke ko sing amo book si mga share ke ko sing el sang su sing el el sak so wen ba ngan to mo le semit ke book ke pa pa to sang su sing le mga straight share ke ka tar ko ka pin de na la ka na ke my arch ke to ko so ga ke ko sing Praise the Lord. praise God Hey. God namo manila ko sa na long kalitari symphony of folk dal som fidel ke osa ka na mi sengi fidel we ngama ale mo na pa timing sila dal ke dal som ora mala dal ne we ke spin katamet ke national government mata we mi sengi we modern tourism and la tourism gas ya ngalong recording si dalra kim mi sengi ale nga praise God ngali na pa ye ngali mo lan telik ship na tashma or outreach lal dal nga ke en dal sum na we ngale ngali nga ar hingan lok ar na pa plakin na ke in check in ale na me just pour out for them na ke for them to be doing things like this na ke en makatin na ito pe kalan pe ke nga share na ke dale som ni ki en nga ke dal check in na managers in southwest si pengen mga limo kat na pa pangan ke dal ro check in la dala manager se sekla el kain sa si group photo alan tali cash ngai group photo behind the southwest sign then post ke magazine southwest magazine la dala so absolutely so you know kung fin non ka na ke masik ya na ke mo ka teli mo te na ma pang ta shok Met my lie molan tri ngana ke fashla dal ngala na pailan ko try that place pe ke dal som no place ye government we in some na shitel oral dal or lieutenant governor lanen ko we pe cabinet sal custom with mawela dal misingi mga li ngala na praise God pe ke mugui ki masikya ngamo ke ngali den we pe ngan ke spin panga fa kun or it malo na ke makat ka nakilin pe we pain siya wo ke di yang fact when aru lo was in kain continue kan support him or continue kan support the mukui ki ma fellowship or ne ke pension it's something that I think you guys all just you know just should be proud of and just you know give yourselves a pat on the back and say you know what, good job well done honor got na pa ke man ke spin ngali mulan tali ngalena engan ke ngan ke ye dala na hotel yin ko tali ni hotel pool yin ko one way or the other dal so nega pool yin et kate ile ke pool ro sham si ros ke mi sengel dala le wo mo tali ale ar mai share pan shi kata shi keta mga kat kate ke sak ten gan die na ke mo la tali nge fa la dal nge ale nga mo tali ngin se wo ngan al arsh ke en mo Aldalale, talisum no well and gata shop. Dal cancel yet the weekend the week kishpin weather tipping a war on what decisions sila daling and struggle that than the week ya. Octolu na la sum no well and kaya. Ankila PCS I'll reach out and say soon well on the shop na long more. Nana la shop reatol kuma usmate ngai. So what tali get in a weird lakanale upele is that year. So that then we saw no well and got a shock. Talike wawa ma pasom. So make a outreach like that no well on. And until ninging as soon as la PCS it'll reach out soon. You got distribute pipelines in guys long. Go share cast and guns in my way. Mana yo bangali aklen masiki akinen kushai kema orek ni ke page ngalad na pay la mo taliye. Mutak tal la. Ingan si kosok lang na pa
scotia de silpe lie na ke en makotar ke talash ke ten mati fan na weapon na ke pasal share ke ya intai den tai mo kan lein na lu in kain tari kat ngat na sin Jesus God no ke fan na when to ben ne na lu na pa na ke mai na rela separation lash ke kat mo ko shai ngan kat long sa pa mo ko shai pa lash ne pangan heart lash na sin talan kan we got palakin in se wo kun magat palakin beke mo lash ma Jesus il rela ke mo lash amo fin de Jesus ngate pe tuin singam singe ta ke pen Jesus wana ngar ngakan tuin singe kan we share pe kalang lan gat na ke mo lok ka mo lan mat na gwain sing ngamo la ngi la kai sing na gwain share sing ar testimony ke mo lalos pe mo lalos ma katil pasalla mo lalos pa nangi kala mo lalos mi singe ma alana nga engan pe ken di kan share pe ke so music le ko got katuya siak le ko lena mana kaiwa nga spela message se ke telegram ke lena assume ne Jerusalem dan tapo mawin message sin Damascus mi singe Damascus ko na to bu ke klem singe bang silok ya of bang phone na Mother's Day nga mo chat na usrin Mother's Day far pang palakin ngay na kumin na pa na pa sila papa o in nan nesi na pa na nesi ke mulan sien ngul se kom tayen se kat na pa to music lidi got koi got na pa kat tiga sfena ngayon mi sige bawal lang ngatigan sila na ngayon no praise the Lord in moments like this I sing out a song yes I sing out a song to you Lord in moments like this, I lift up my hand. I lift up my hands unto you, Lord. Sing it again. I lift up my hands in moments. In moments like this, I sing a song. Yes, I sing a song unto you, Lord. Sing praise you, Lord.
Lomalak music. Lon si kat peke molan media lash pengeke arulalo si kain. Taga fashi ma kataku ke len na kayo na ke katashin gala so. Along si mga share ke Samsung singalia. Samsung singalia saptana lele si panga shuk fosil shuk onyo itnya lon gorshke. Shuk inga lon gorshke to masira ma ke share inkan ke sapana shish. Moiti masimus Samsung ngai tal tetala David ko Eliza ko esa pasimus Samsung to shuk. Inkan gash ko na pai ten kan die long si last na sin God ko long si last na sin na ke inkan riti ko mtaki gasan God. Na in cutting siakla me Bible on the show. What is the Bible to us? As Christians, our studies here like with Christians. That more 45% of my Christians are they'll read the Bible once a week. Belgique a week, see. 45% of Christians they read the Bible once a week. And 1 out of 5 is that they read the Bible at all. Na ingan to gan gan gat la. Book si ma babaling in na shir. Bible ke babaling in rela sin na shir ngai. Elisi mo pangal let all na shir as a me guide na shir ke. It's like a letter to us believers from ingan. It's a personal letter from God. Sil kat na shir mo ito. Mat kan guide kat kol kat ke mula. Titi kat aten mul. Mole na ke pairing so inga na ke ka na pai ngan ke nga non ka na ke percentage ma pai nga 45% of Christians they don't read the Bible, don't read the Bible once a week. Na siya sit kum la how much time do I spend in the Bible as a believer in Christ? As a metalal dungi la back at time lok nga ka kum nga kung spend ke Bible ke molin la laving la so ye katagona ke sien kalme pa lensi ke week ma met laving sa nga reading pa sap chen rin kay na mantene ke sete Bible jingan Japan lang yak na ni sien ri beto ya kutekle read ke lama le man kay wa na ingan ka shikot na ke mol la so ke sang na sam suk singa len kan ingan kaya na ke moiti masimisyam sa gongay. Aten katwin riti siyam sa gongay. Elikes na pagtengkan di lapan long silan moiti ngay. How much me tisames ke el simus siyam sa singa ngay lapan may me desire lal ke kasan God. Desire lal ke aray len ko nakataye na ke kanin matagon is lincoln or I'll share na ke el ne take afflictions manako wa cause keo klal o desire la la shek na kan som na kasan God is na suklen kan som matai kasan God el anal na le dictate na ke inte wang na ron pel na ke wa he reads it ke el shamram ke sam so el moel leni kosh ke week se peli kosh ke lane si like it can read the or among us so Sam suk singa dia kan ta kan me tak ten kan riti ngala ke ten riti akum lies kais ka to paloen ke ma ko me lies kan relay na sum ke kai si force ngan ke te rit patati kum ske non ko ke ko me riti an liela me relay na sum ke ko me riti sam so ngeo la me value na ke kasan kat ma kum die ke sam so ngeo la me te simu sam so skein me simus na shten kan kalam pe ke ngeo so fin kan ta kan me ta ten kan riti sam so ngel oh okay so anyway ginga share me sam so ing along ko el ma me books pon le sim ke pa pa le divided into like 22 sections ke books and so I can read in
Just try to think about it and assume. Kung pinriti siya, so kung lila kumarsha ye, na ke makumiriti ke buksing eh. Fin bang eh, for simetin mo, el bless. Ganto ka na meta ko, kaya fin mga riti na ke punti ko. El ngariti, amang ngariti kalwan bel to luakor sam sungo ekaya nam se ngas be riti talike sa ngaten kan liye ngan kya shagot fosimet aso me ge pu belang lang how blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. How blessed are those who observe his testimonies, who seek him with all their heart. They also do no unrighteousness. They walk in his way. You have ordained your precepts that we should keep them diligently. Oh, that my ways may be established. To keep your statutes, then I shall not be ashamed. When I look upon all your commandments, I shall give thanks to you with uprightness of heart. When I learn your righteous judgment, I shall keep your statutes. Do not forsake me utterly. So, in kind ke ngariti, in kind ke relay na ke sam so bungai. Ngamon ko na ke la mengi aske ngali ke mulok na ke sam so ke ngan kan in kind me kashri ke. Na mo chima sumis ngael akelo in na pai in se wulal. Elakem na long silal ke kasan God. Right, elos elne mata ke akeo ke laklu ke long se silal na sin lem God ngapa na ngaro el ke spend his time in the word. El ke spell na ke kasan God. Ngamo ngai sapet te read na pon ke spend ale is that bell of in read sam na phone so so ngai som na problem ken mga kan share ke we ko. Ikaw ke sa na share la ke got read ke nga reading ngai elanga som na ke fosia na ke ye la wo in la life ni lem ka tiki in la life ni met cold fellow met to call of bus round ye le to show aka now so le ke column lem ka ilos apun ye le ke sis ke na kaiwa to show to aka now so los le ke column lem ka ilos rme apun ye le wana pio to show to ilos priya esana wangin le wana fru le lon mapao aka now so los le ke column lem ka ilos monia arle na upe en apgrani katang yekle to show lem ka tel kashria lem ka tel rotangain ko e fugoko el moliele liena ke nanaklan mai sin ke simus nei el simus shamram kin kanin ma to ga line kanin ma to mesira la el kain ko line nei el pace ma line na fon na sin lem god ena ke ga lem ka tel rotangain koin ko e fugoko el moliele por percent sasa inengan ke katang la in lom nuk sin metlan God. Call up long lem God para mainge. Call alpa esi katang la nashish au call al in pelin meun. Nga fatche mise e ngai mol e faka ke malem katelaro. E larle na kaya upe ta shok ta el chena lela ngai mise. Ikesla moton poton temple na si ngai fa uchak esangkulo na sin lem God. Painge moton poton lem God. Mo chiwas mukai na kain uchak na we. Nga kaksa kin kong lem God. Ta kum long ya ese katang la na si. Yot se se met masail elosis la sikyak ta in painge yot se ma yokshipe omet. Mainge malem God elaro. Pagkalapan wo ye ke katliye. Pange len se lem katilorela, lela katinengan e akfalet ye. Mulikot le lem kat, mulikot le. Ese wo ye na shesh lem kat. Lela katilan akin se wo ye
el sia ta ko ke inen lem kat digi temple lan lem kat got akin cho ye kong to lem kat el esi kalem na shesh ke lesak in povos osin matawak belin aklet e fash rauni longo kum kat lo en ashot kulona shum nga fa fakak folet long sang kulona shin lem kat let's the kat the el wo long lang la when on my path back sum na lang posinga sapta siok singa lepa katarski 119 bang Floki. Well, doing. Well, I'm talking kissing lo. Nga kaksi green ko mo lem card. Lutia in kenek lom. Nga fa kaksi green ko. Masap na kayo makum akiye. Nga engan in fash ke masap lom. Liki na in ace may kasha yo. Nga lutut ke aqua lom. Nga loy na ke may luti lom. Nga in sewo ke masap lom. Nga fa tiena moy kan la kas lom. In sewo ke masap lom lem card. Nga met kalan saplom. Kumin kalang na sir, ta nga fa koin mol e akos malitilom. Igesa mo to, ta nga fa koin lan maliti pa yelom. Ngam ta fin felo ki kitin pel na fototo, ni metor okan la masaplom likia. Insia ke na malalap indie nanan kalom pele na kaywa. Kum kay mo et fileng, elo setia akos masaplom, elo sen ngawiya. Eisak kiaskou akshak shok lalostikia tanga ngalieng namasaplom. Muitlem elos tagaini epapakuluk lanya tashokto nga falutut ke molutilom. Kiasin nitilom akin se uyeya ewena mwek kiasha nasi. Nga share samsa kung kan ikesa na pa na justin kan die. Muitima nga Riti masin kan non kan na kemoy sa masin samsa gungay ikesa na pa na sikan kan die lapan long silan moy tsingay long si silan kan die kolan kat na kemulal pa nang elsimus samsa gungay kelsimus samsa gungay lakala mi lapan kani noye ke mulal ke edie ke me ke share ngato kani points matago ki kaisi force ma ngali ngay force metanen mo it bless for son mo, it will not be put to shame. It'll keep his way pure. For mo, he will keep his way pure. For it'll holy. It'll give him life. It'll sound strength. It'll enlarge. It'll receive understanding. It'll walk safely. It'll can receive discernment and knowledge. Receive good. Comforted in affliction. Receive mercy. Hope in affliction. Receives wisdom. Receives understanding, receives guidance and directions, receives joy, and he is safe. Kaya mo iti simusam, so ngay kainin maingin na ko mga mention ngay, pangama mo iti palakin ke sam, so ngay ke riti yo. El riti sam, sumosa sam, so ngay ikesa na siya, kita kan liye, in kan ikesa pa na. Do you want to be blessed? May siya rakte, may kate blessed katin, riti kasan kato. Kain mana ko makat riti ke kasan kat ngai pangamai to kan sumkeo. Kung fit mataki kasan kat, kanin mana ko mga riti fact being wisdom, understanding, guidance, directions ngai pangama ito na sum kumin kain mulkun. Rit man ke mulom ke mata felo. Mga maute kan na share, ana ki nga share. Kasan kat mal to kan na share kain. Da kan na share kain me. In kain ana letters in sin kat na personal letters in kat na share. Ngeta in kain duty kat na ken na ke wayan mo lashwin pelo. Mau sin kain si kona shares, we si lad mga na kona shares kain mo ken re makin ke mo lash. Na ke fos singal on ko lang el chamram kun na ke lang samun na meto na ke kas pelang sam siok singal ya fos singal on ko singal. I've seen a limit to all perfection, but your commandment is exceedingly broad.
commandments tal mange ke shamram isin na shir nge el shi aten framework sin ke molar makten kan mol kun na ke kasan god kan kya god peke 1996 Young alone goes. Go no fi lam so. In Galum got on the good. I've seen an end of all perfections, but thy commandment is exceedingly broad. In Kanikes no shirs na paela, Gasan got it. Ale yok na pa magat kan die ke iske ke gat kan gat fin te tilan na ke mata ke malsi aten me makten kan Shagat na kaya mula hikan litigat mulin matalal fungi. So, hikan sum na ke force gas tenikingan. Nan sum na ke force singalon gosh ke ilang I will delight in your statutes. I will not forget your words. El usin na sin na shirin kain tala. El din na burden sin na sin masimus ngay. El ne ro el nim take me kayo klal. El simus na man kes pin lapan long sisilal ke kasan gat ngay. Sang na silen kay nakayel. Tapelo, te mol kan la freshten mol kan la mao. Freshten kan mol kan la mao. Na ke eler ang delight lalin kain read me simus sam so kung panang. O sang na silen kain lente mol kan la len kan na simus na ke long sisilal ke gasan ka ngay. For song lang, my soul is consumed with longing for your rules at all times. He has a passion, zealous love na ke kasan gat. Pero me mga rela mo in priority sila pa kasan gat na ke mula la. Elte rela mo masing met kasan gat tal na kwal plan na ke kasan gat pa met ke man kwal la ro na ke mula la. So sharing kan kasan gat na pa ten kan di la pagka me mula. How do we spend our time with the Word of God? Pagkari ke kitem da riti pa palo. Ana king share pianga. Ke study si marekle more Christians more time 42% of believers they only read their Bible once a week, which I believe it says Stanley say mama ngani us Bible that go yalu long like Stanley read ke Stanley na tari na talusta te long yak lom chita la liki yang long yak Bible na tali ngai so kiten ti arske pisesingan kiten un moiti mai tan kan usta pa palo read ke len na kwa kespin got en na pa yas mutala got in na pa tin ta ke kasan got in kan kite ka ta kai ka ke mulas efin got tim ta ke kasan got e upebe na shisten kai nachlen ma fela offer na shesho my offer na shesho so Elanga, my soul is consumed with longing for your rules at all times. El passion silange anaking afagel. El kasha el me analan ki matana ki kasan gat. Kung napalakin kain sa mga kume rara la konsum. Tayo flok le konton liye mas kung di nga share an example kung na si pelang ali ngam tali series se movie se kaya mo series se me matuloy ka ta kume ore masakla konsum na long si me kon tatar li part 1 part 2 part 3 ke movie singa so kaya no yes na ke mulan mo singa long si lal geng or it long si waste time lal it long si is a pel lalin kain mata or ma mukui ku wel na ke mulalo so ingan kya got na ke mga share ngai mie kato makde in practicing kanaro Giden kain mataki gasan gat ko understand gasan gato me kato makate enak tenro masimit pakte na de enan kiten long enan kain long gasan gat ona ke fakir rom sapta singal po singalit gyosh fin kain shakya ka na meto Rome stand for 17 in giden kate of captain Callum ke ko orok ten ki na kiten ki me read na read kiten kim ta ki kasan god ma igar panga skingan highlighting and gun from good bang what are 5 things ma kate kain rok ten kain kiten me kiten ki sum ki kasan god
So Rome sapta singan ko singan lit ko silang ke mai nge moi ta los la ngi ke los long moi fa ko podcast inuti ke Christ na come orofa kya smasimit pa kumin ito kan long come long ke asan God ke kum long ke asan God kum riti la ngi na kum som mta kis kum mta riti listen to teachings of the word. Rokumin is that pelo min kan som long for riti kasan God is that pelo min kan mata long kais the message ko ona si na ke finite in sianga na to na ke ensaye ars kais the preachers ngam ta long peke me online kais the pel na long si pe teaching la dalo kain mangan na ke mo si mangam ta roking ngam ta mong leo nge relana ke Bible na ke kais the Bible me verse ana read ana long ni mutulle ke mangan so katongan inkene ko ye ma kumin kain or na ke muluman molin lalaki luman in kain tu ko ke kasan God inte pelo min kain riti kasan God su kain no ye na ke muluman kan kasa ko mana ke aklam ke rum sapta sin fosinga lit ko sngai we need to get the word of God into our life by hearing it. Continue hearing the word of God and continue reading the word of God. Continue going to church, go some like a Bible study. Kain mana go ma right kan karum na ke moluman. Singan ma ngalia hearing pa masimit na ke molan mai chimain kan shoot na pa mai chiman na hungry na pa na ke kasan God. Masimit pa kon kan long. Masaklan pa kung kan read the kasan God. It's just the most basic way for one person to understand the Word of God is to continue reading. Read, do then, read in fluent lane, kafin, harsh pop up ke phone tiga, ngala harsh pop up ke phone tiga, mamta pop up, be kama testimony ka devotions mamta mai ke Bible tiga, phone tiga, ngamta read ipe na pop up ngala wala isam ni tingel ma read na sibna mingam dalin o wasir ngam tarela ngan kan tari kain mangan relay na spell na kain mang na schedule na ke mind to man program ya na ke phone to man kain mang mai ke ashikum na ke mun na live ni lo man inte otela na mo Bible study na Henry pa na ngan ka to long na ka tina read ka tina romangan long read kum long kum read or kain mang na ko ma kain kaya kum ke mulin na live ni lo man kain me usot cause no chumana ke moi chisi musam sok singa yangal tramang kun ngai elnem ta ke kayo elnem ta ke akulu ke kel elno scaling nandri elne shung ko mata ke kind of afflictions ngai elno shuk no kasan God in the prioritized over everything ke mulalo kasan God el masimet el matali kel tu me se kumrai me ke matali ko to pelate ko pech ma kume kaya ko kain mang feedback tal ke tu Mexico ra meta masingara meta pa ngan tal ke tu tengo na ngai factlon sin katla ngata kya ke tu teng sin ta na kya nam ta na shamram na sin kya na shamram sin ka ke wan ke pe to man ko man ko kya ni kya ta ri yisapello at least take some time in the morning kan ta kya greet yasan God kum sum na lom si met tugun ma pe na ngai sum na lom si met si pe na lang na puk tu man ta ri ti pe na mam long way ka ngai kain kene ngana ke mulash as believers as Christians pa aten building aten masayan mulin na laking loman pa nga share ngai masi me pa hearing masi akon pa reading elake me ke revelation sa pa si apostolo so sina revelation sa pa si apostolo na meto ngan kya God el jom kun bela na ke mulan seasons ken mata felo elisa pel la pelen sum shela liki mwe le tang na kya shela sum na ken mwe mata we mata read ke en ma wang no ra kan mangai ena na pa ten kan ro kai me mo ching no na ke Christ el rong elong in che wo mwe che read ti puk ching elo se long kya sin bala inge akos masum le in puk ching top kran me pel sikyak mai ni na kaiwa so in che wo na se lo se read ke puk ching in che wo na se lo sa ko se isapel line kan read
shukasan got like a mola. Elalana, we akay si pange. Enak tente, orela, iten we percentage ma 42%. Ma, pechi fana ke week si, talang la papal natal tala. Makita ko na ke papal sati, ko tal ko we all in Shandri. Orain ekal ekle kon we percentage sa ma 20% that mo sin Christians they read their Bible every day. And 40-something percent, 42%, and they lang la pechi fana na usa lang Bible natal tala. So, yung share nga, kaya got riti Bible, then ti ramok din snap lagi na siya la chapter si. Sige na kuminisa pel, arspel nga riti Bible, ani ngate na kalam ke, nga fuliye na som na ramana nga sibem floka ne ke force na mga amtake sibem take ne oh after so many tries ikekla ngat spell nga ngati kan pensi fan nga understand nga tapel nga riti ne wang na pa mai kekla nga I just leave it go about the day come back and remember if someone force nga flock na ke ul mari sibem ta here we see a Holy Spirit and gather orang an understand la messing everything orang an kalan pe ke la me kal men masing everything papa gather I guess na singan kan kalan be ke kasing kato pe mueto alif jeshin shuk ke to pe lo da mueto sie pe na makot na phone na kalan sie na nga kan eta sie na pastor kan ta sia michiko ko ana sie understanding large ke magatriting kan sie na lgi met na kayo ay tiwa na siya met na kawa kita lao so and si wo meta pa kung spello be patient pe spello min kan me inte frustrated ke masi kung puvla understand or kung min take time ona kaya share nga everything ako vla kala nga ta na likiye na go about my day nga come back remember that first nga subet sumulat mata reading if slowly get na siya katika in pensi phone tapel kat mo ito kain pwede pa na na ikeka papaling na lekalan na sila ikesa na sila dahil mo ito it takes time for them to understand certain passages in the Bible. Amasi siya ngayon pa study, conducted study, and go deeper than just simply reading it. Anak yung afaka, and they just read the Bible, examine kasi scriptures ngayon tang liye, shikumin me. Ole read cross-reference na kikaning for saya makumita pa kipapalan kan ole kan read for singan reference ke ma singan me orient read lan mo chi mo na go si na aten study law na ke read law mo na go si na aten study nga si pe na rosil richi na nga richi na rosil kan read ti sham ra mo nga na read sham ra ke na sham ra mo anangan read as project fale ngate gain read na musle nga kain nga read na nas me pasha fale ke nga read so sie naten read law sie naten read law nga bin read te samram na nga sie pe na me o ye mga ito ke buklan sap ore ma saptas singali ker fo singal sie ilkoin told me na meto Acts 17:11 ang ganda ka gat pe singalit course singalia alang mo tin en se lo singan niki mo tesanai in ace mo lut ilo sarle na aru in loing kiasma tramonia ko elos lut len na kayo ke mas daw in die la paye na mapolel tramono so el isinapayag ten kan die la kat na payen kan Mary Isabel Lars take your time she kan go verse by verse understand kai si fos ke ko mit study kat kan nirel na pa jerela mo riti kat riti na ki akfalila devotion Lars ke lenjem well devotion la me ngam ta riti devotion la ngam ta riti devotion nga kena aksya fila ni nga
nga complete chapters ngan panangan mga made na ina nga inangan esmakle nga esmakle kain isapel looking at the devotion love ngan can understand nga sumna ke next devotion kain mga kayo el alle kaarte kum na pai ke kumero nage oyen read to ma atin study lom ke Bible sima walked in Europa in memorizing each verse, like it says in Psalms 119. Pos yana ke singal siye. Psalm so singal pos yana ke singal siye. 119. Nine to 11. Lange. Siemoit for Elian Faga, the nice small lal. Buying a vinacus mas aplom, ke in siap na phone, nangashigain, kalans apecom. Nikum lelangain siacus mas aplom, ngalikia mas aplom in siap, the ngain tiaret makulu, lying com. So, med el usipe nine kind. In kan di tigat la aten mulash den na napai katen liang mulash liang na maklash in kan na ke makat med skin meditate ke kasen God in kan relape ke Jesus el mata ke el sumshige ke me teserda ke sumshige ke la el Kalie elito kas giden ito kan kalie ka memorize kas the force ne ingiden kan na plan ke mulas ke tar shaya ke Christ is via ke teserda iremagan gasan gatin kan sang line ka tang la table singe na in kan assume kumi kan memorize kan in force pin bangom sum na ken muita shamam ke ma tom kan ola kan in force in kan sang ka kum pe ke ola kan in force kan sang me akai kom fin muita mo o Pepala fat mo kitente ange. So, aten memorizing verses ngay el kaya na pa na kemudin Latin lasha. El sipa na shishin kain face kain temptations may taka na shish. Pwede mamanga taka line ka tawang Pepala raskin kan refer na ke. Usut na sumin kain ore makin na kemulom en kung mata siya ka wang kasan katrum kung masama arshke me heart mo. Kung going to recite mga kinwala mo. This is what the Word of God says. In fact, ngate mo ike pray alone, tanga mo ike kasan God, kain mga naki Christ il makin ingan sang katang la table sinke el shifeya kela. So memorizing verses in the Bible is very helpful. El wona pa naki mulan matalad yung sin sang kashi mo itima matake me mulin latin lali ret makin sang deal deal with temptations just by reciting God's word. Kung on nek yaklek kung kikasan God, or kung going recite mga sang tepuk ma isang shige ko mo. So that's the importance of memorizing verses ke Bible. May kaya kung kipedge ma kung mutasya ko me shige ko man kayo. Si ma in ashke mulash pelnagapa as mutalad vingishi mamta kikastan God by meditating in the word of God in kan meditate kikastan God el akelima blesses the man who does not walk in the counsel of wicked or stand in the path of sinners or sit in the seat of mockers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yield fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. So, masira woki ko meditate kikasan gato. Kumewaya na moitima me saks ko ma yoki an pe ma me ma temas. Convenye na ke forcing ali na ke ngashki ngan kan ni na ke saks ko ma mas. Saks ko ma ko ngan when I say it can bear fruit,
el kain rela lululan mo kain mana kayo wa saksu makong el kuminoana saksu makong ma ansisken golf ma el full trapel na gawa te masi ko te manasi ko mana kayo wa ma singa na ke meditation ke kasan gata el sipen kan kashakum el sin kan kashakum na ke molin lalat ni loman na ke ma kumash peke in kain akai kum na ke mana go maro ona ke lakim ke pukon sosa sapta si posal gosh meditate on these words day and night ta inte som likiko inan enan si kumin mol kunin kanan na pain kum pel na kay wa inte kay makum in kum te wa na saks guma on paula manasda sign zak shocking wa na patat ko mas ikoya saksu ma mechima mutaki gasan gata lewena saksu ma full tra ko on ele kan stram ele te pekin walin stram ele ta la me le makin kan sang tapu kanin ma sonol ke mulalan so ngani guess kan share shin kan kya pe na ke masin meditation el key shin na ke kanin all na ke aden metas na ko siya mga share lang meditation ke kasan God in a pag ten kan we in etore den kan iten kan meditate ke kasan God na ke mulash inte buksin ata shan ona ke share kum to na long sing na ufong kat focus som lang e kan ni shenria fa kat us to ka pe lang la ke shenri ko finne phone che kai no yeng na ke mula sten kai muitima wana shaks guma full sha pel na kai wang te mas ko mai kai kyash la kai sang pe us fa ko ke mula pel na kai wa so kai na kai ko amo el ta go pen kai na kai ko na ke kya sang ga nga ke nga non ko mang kai ni kes pe na shesh me ka ti ke kainin oye ko me kat non ko ke kainin scriptures mo to goin kan kya gat na ke kya sangat ngai oye li me ko shmonga share ngai nga irana kan kya gat na pa la kat fin mata ke oye li me ko ngai el kain kya gat ke mulin la latin lash el kain kya gat ke na ke kya smo kan ta riti pel na goin kan niti gat pe in kya sangat el mul kya sangat el nine si ma priority na ke mulan met Christian sin mata ke pel na kewa kat fin met Christian si ma me tim ta ke kya sangat ya le kya len na pai mulla sho e kya le mulla sho ke na ke manava gataro so en na ten kan guess na pen kan akwe got in kan te tu ipe in kan mata ke kainin directions ko kainin mapabalot ko liti ko keng dente 1% si ma akin ng pieng ma pa mo dariti people nata pensi ke wiksi pana ke shenri ma da walang la people nata lan na panangan na len siya na phone na people singan na ana lang ya an lang ya buklon Deuteronomy sapulon each goes for cycles allow you should write on these stones all the words of this law very plainly. Gasnel, ilti mga kumuna konsum study konsum ne lut is the masters to can understand gasan God. Pangamasi ke gasan God alail open books in ashish pangay. God is mo sa mga usin ashish you then plainly read it. Siwoso pang na phone namat ka ke iltit ko ukan la ketay na mama kumin na secret coaching sa guest la na zoom. Moichi na moichi ke kum read gasan God lela kumin country ke apply oil mi ko ngan na ke mulo man kan kya kum pe ke mulin lagi lo man. Kya kum pe ke mulin professionals dom in kan me should understanding na wo sin assume kung inoy na moichi ma simu sam so kung sam so singal yang aten long sisilal aten me mulal ke liye simu sam so kung pangay desire silalo
len matake kasan God, len read kasan God, len meditate ke kasan God, 7 days a week, 7 days, len eat kosh, pelit kosh ke len jen, el oromanga read di, broi pel na kaya ke katin read di sam sa una phone na fa arsen ngan mai fa ke la, pangoyen mo len mo tsima si sam sa ngayon. El simus sa mo sa kishpin, desires a lot na ke kasan God ngayon. Na el sin kan kya gat pe musin na ke mo lasho as Christians as matalafing in kan ito in kan rep magin puk singe pa palo na ke mo lash kishpin pange me personal letter lan kat na shish as met lalafing ko na sin meto elos na go met na go must choose in kan walk with Christ. That is the way to go, to have a Bible handy. Pel na go na sin kan rep magin na ke mo woman. So ngay sang pelo finash masil pastor given ki share pen kan kya pe mga share ngay nga sang pelo sil finash masil pe gi ilong si share pe na in kanak pe mo share gi ngay so glomal la pe finash masil pastor ko wana si pe wait malong si pe share ma share praise. Test. Praise the Lord. Amen. Pain goes na kewa, gulo jigat ke mawlash na kewa. Gulo beke kat ko inano, aspect ito kayo nimsengi. May tel pelesha pello usad, may tel pelesha pelito kayo nilan mit lanfungi. May ngansin kayo di mawiyak. Fine bangan pisiyas misengi. Ale kulo na sin God, lakat ko ito kayo din. Si belut-lut, si bakay siya sinsik. Kulo na sin mawiyas pa wikat pagi online na. Sila na namungu pa sikyak nga, hingay akay ko, si benakay ko. Kikat liye ka tetaw mo, asmat wikat, alina may akay at napay. Kita ko fakya. Kita ito fakya. Kita kalim fakya. Kita discern mau fakya. Kita welen fakya. Ikaw liye oyen mo. Ikaw liye mo la shivena. Ka aklen mo la shivena. Kita ito fakya. Kita ko fakya. Kita ko fakya ki mo sing. Naway na gusto ki Pastor Frankie, sugak pe implemegos pa, o yelimegos pa kung kayo nara, humin ki aski masingen. Na pain or fact na, kodin ko mataki kastan God. Pel na kaywa, kodin ko sista pel las na ki kastan God. Pangan masiro kum ko, pangan masiro kum discern mau, para masiro kum kalim. É comito. Convite, fide na que kadin kay mataki kastan God na paroi pai mana kolu upangin. To convite matapi ki kastan God. Come proi fakya. Me ko proi kel. Boyin proi lasha eden na base na ki kastan God. Eden na scriptural makat paroi kengi. The fact na ma fact. Kati na kita ni tala, asho iya ma kati long si kita kan approach lagi. Oh iya, kati me tako ke oh iya la shifena na rin God. Ash na kat fin mata ki gasin kita ito na pa oh yin pro ila shape. Na pa lang mana yok si pange
pag share pa pastor share sige as matlalal fungi ko tinin na napay kitin mataki kasan God kume ko discern me duti paye duti sta ki ko mataki kasan God amen kume aknin be pel makum ko nukui pel makum tie Mahin kum mataki kasan God. Alin na me ko na pa mai babel lang lay kesan na shu. Babel lay kesan shu kumingan kalin ke. Mahin te samasta na siya for singe kish wangan siya. Ilang kas log laham na kiniya kalim na kinkenik. Tisim na mga ki wangan siya. Alin na pangan ma Orokat in mataki kasan God and meditate ke kasan God. Non ko rite lang na kum non ko na me kum rite lang. Paroy na sin God ten kan kasan na siyong kumin ko. Ito la me kum ritingan. Mahin kasan God me terms harmony go si coins ven la pe me akata ye kasten God si makum kas makum me reading kasten God coin akata ye kasten God pe ma kum me it's when a self-explanatory ke ele kume mata ki masya kum coin non ko na ki masingen mas makum de kan kume coin kapshie kapashie masya tomo pange kan me Muchimam da kikasin God. El met na ko siya, kimulad, modin lad fung lad. El met na kalim siya. El met na me moniak. Lad met metin koin me ito pel, la pel fall, ko pel te fall. Pa or discern, ek ringa discern wow. Praise God. So kalau sila me kulo na singkat ke ngawi belong gas ma toyak pe ko nakaya ko sipena na si was masi ta ko na si pe ke message ke yang ada na ke sipena akai ko na pa ke gas ma ta ko na si nge la ta ko ke pel nge kidin ko na non ko na pa ye orik man na ke Kiko tramram kun mi se oyin masima kot na phone na isu masima ita kot na sis no phone na sab kum ko insa mo o ngalong dari akalim dari la mesikya the payi oyin every kum kalim na mo lo mo klepe If I check na kot magkalim na kot na phone na ito ko na kimisa siya nga Ako check na oray mo kot me kita mo na nitok. Why na kita mo kita tisud masing nga. Bayan son na koin kalim ke mo lasha. Ko check na mo siya meta. Ko check na me aske fin kot kalim na kita minsa dito, kami sa piano, na may kumero. When isa minsa siya nga, te sinasal mait, te, wag mo tita, okay? Wag mo tita pel lalo. Petse, pang kumo, esikyan. When call and my chain can retain soul lalo, the spirit lalo. When Benzema pango na sikya. Fine kung matake kung asosye kung physically fit, mentally fit, kung enjoy life. Pena kung pair ki mange kung kain sikyak pa misa singa na siya. Ente be silaw siya la wal fagalo mo, kasi au fagalo mo, ko fagalo ban kasha plo mo. Ko slong ke scripture siya mga treaty ke Luke singa Lord Gosh,
Luke sapta singalon kor. Akademi ke me shram sige met cash op se en met beggar se. Met cash op se. Lazarus. La si alde na mo la le na se wo. E si kudin ko galim ke ma singila. E si kyak na phone na shesh. Na shesh na phone na lagat in se wo kokot asur kokot lan met kokot ten alde lan met kokot flet ke show la jo ite ya katia e si kyak ni se singila sin met na kaiwa. Met tiki kaste ta ko. Na kudin ko in alin non ko sipe mga alin na kudin ko in liye sapkot na phone na ite kalim la me si kyak tukun mi se singe. Na pa Christ mle el ulya curtain sin kan die mol tukun mi se. Pa ta ko ke sham sigel met karap singe Lazarus. La siye ke mi se utek yak som na rin God. Siye mi se paki mataylik tana el som na ke Hades. Dahil pa, pangang mama sikya ko, pangang magating kayo dito. Kot na phone na, may nagkiwa si Archie Christ, Misa in Christ, elos som matayral Abraham, elos som taon Christ. Wala ke masima, pensima Jesus and Samon nge, pensima na Misa. So na misa rap may nga som ke may ta misa kata yang mo may ta som na ke Hades sano bench ma Christ na ko misa elusek na phone na nga unda sam ke som na ke hell yinel el som husek na phone na mange na musienge in fact ke Revelation I'm gonna force in fact la we saying if alle might na kawa mamisa in Christ, ilasyon Christ, matay in Christ, ilsum na in Christ. Papa Paul in fact lang, to be absent from this body is to be with Christ. So, wait ma lalal for me, panganen lom, panganen ko sum na wayo. Christ ito rin nakitin ko kalim ke. Non ko nakimwit siya ma, when Christ. El siya mawangin weninen, wangin mo. El siya maash weninen, ash mo. Malito siya bang siya maasig din ganon ko. Na, paye la ka dito mo maasig ay sikya na sinmait na kaywa. Eko teta pen siya may sikyak, pen lasyo. Ko ilakila mi ke, enjimit ki mo dito siya. Na kung pinpatadin natin, sige pa pagdating ko yung natin sukya, kilapan may kikiep si may sikyak felang may kiep lang mo ito, ilang kot finde, mataki kasan God, kitialan na fushes na pa yung kiep yakle. Ngayon na fact, kot finde mataki kasan God, kitialan na fushes deceived. Que sa may karap sang hitaktil Lazarus wala Papa Abraham na dahil fact Lazarus then going to go tuloy well ke kofi lalo na il suffer na pa iken siya na kaya sa Abraham pa Come sabe que pele lomit. Come iswo que mo loman. Lazarus is ma. Me is makuluk. Na hingi na betekle is ma wo come is makuluk. Kate di sambe makumash ke msingi. Kate di na molkan na makumash ke. Feed ne kumata ke pedu pe. Pel fuka ke mo loman. Sam na kate nito. Kahit ni sampo, ele reward ko,
Ele orela. Mein chewo na shu. Tako ko ten frok tan ki mo la shu senge. Ana ki afak pe. Moi chema is Christ ki mo lalo. Moi pe chema Ben chema Jesus el aroma singe el son na mise. Padan moi ke som na ken singe sa no pel Christ chikya. Na me kot na phone na isu den singe. Urik magat me pelagan kumte urere ni ki magum pelagan singe. Moi confit mata ki gasen God, confit mata ki malong silan God. Komenta na pa ele, safla yung, el woli kim tawa ki yung. Amen? Na, masing nga fak ki, ilange, ki, ipremi fak mo, wangin mit kain fasot na ngayon, wangin mit kain fasot na ngayon. Na may karap siyang na siya. Kung kain nakmulas sa pain last race, lens of na yun, kilom si dapat amok. Vragen na silos ke ensinge. Ilo sinte shun. Ensinge. Nailange. Ilos with palo e Moses aserolos. Nailange mo fin. Nasa silso. Mo yak digi mise. Ilos alo. Nakafakkan masinge, koyen mal. Fine, alle na upe deception masinge. Deception killing safla. Fine may chimo uliak tako. Etepe na orela may chinlanfu. Eko shreyak le, kung fite mataki kastan God, kung tikan kalum ki mapay. Kung patali na frishesh kung patatan ki deception singe. Paidan, may chi fine tako, ko fine me, Esikyak. Kome ade na me koflein akilin mange. Kome koflein akilin mapaye. Mentum de mataki kas. Kom de mataki mapaye. E ade na upena sin siemait. Oana ke eva me karap singe fakne. En mo dale long. Ai pre lange. Mo fine el may tiya mo udak tigi misya, ilo siya tiya pen halal fu. May siya ro. May pangan, may tayo kiya pa yak pen apay. May tiya matik tayo rin ki kasan God, alin na fushesh na yung patadyan ki deception. Napay na, kumene na napay. Kumene na napay. Kumene tiya mataki kasan God mo kay fan na. O kumene na pa kung faking na siya matisayay mo, when we did bemulak to faking. Safla msenge, safla. Kum safla msenge, safla. Non ko, kum fit te faking na sin metse makum kawak si. Die nanaklan metsengen. Kipens mal konek na pangan le endesum na wiyo. Ilange, even die kum lang ko, akiyo ifo kum te bukid walingan. Ito kaya singe. Anesmak le. Ifo kumte orang anesmak te na paye. Pangan mo mayro sa non ko. Na non ko nakipapay sa nasin tadiksi. Tadiksi yung gaytan masumfak. Katadiksi na sin papay siya. In fact, papatong man nakiuman tole. Ba't kumte witness na silos. Talik mo tayo siya pang nagpasta siya. Pastor. Tawag na. Pastor. Papato mo kami siya. Ilasin helingin na. Ilasin hel kapakumtan. Pastor siya nga. Ifo kung ito mo ilasin hel. Hindi na accept Christ na kimula. Hindi na may sang mula na si Christ. Napasta siya nga, mo, hindi asinel, ilasin Christ. May mabatawa ron, nga witness na sin, nga fakit na sin, may tigil mi siya,
el sang mo la na sin Christ. Atari mdan jange elang na sin mdan ja. Kum witness na sin babatong mo ama. Babatong mo maan. Alang mo ako lang ang witness na sin ta. Dahil na wangin pelog. If it's up to you, coming going me cash mo itchen. Come patle. Fin mulan mo itchen mo kum tie me shike coming going mataki gasan God coming going share gasan God your almost. I lo shikya kimange. If it was up to us, with purpose and means, with purpose and one, so praise be to God. Elorel and Kenik say, Tamit in consume, message law in consume, with my head in the pen and elos sang mo lalos in God. Kulonas in God ke maurek finan ko shaying him saying. Alena ministry la tadik shukma, so morek ke finan na ke. Maar tel maar elosin coin vaak kika me ke wolen al God ke long silen God na sin maita. Maita in coin me long be message mal met forske som share pe in coin sang in cielos in coin sang mo lalos na sin Christ. Wanda ke at vaak ikuyam singe fakavin when in lena pa enalu. When God finished some, Christ is the fact more, il the fact more Pentecost, il the fact more, Protestant, il the fact more 7 days. When in Mange, Marcy is back up a church. Now when kita pela, got like a church pa alulasyo. Got rela mo Pentecost pa church, got rela mo Protestant pa church. Kay siya Mange, pangan church. Church is made up of the body of Christ, different individuals. Oreni, takayni, paurena. Na fakyavin, wagin na yinanalo. Kat na fo na higin church. At Jesus pa, kotorik manasiya. Oh, layla lain singanin tako. Layla lain singanin sa tako. Alalal fungin, matawa korik ma, ingina. Shamtaya Kyaktari, going worshiping God as one. In one the division. In one the mama. God tiloko naging going. Sap, God pera mit kol baro. Pen nagawa magat me God faki ni nadu lasho. Bakit fak me magat pangit denomination lar pangit ma kat chiven aurela Jesus na sin mai tape. Fast Kevin got the four na litige kasan God. Got litige Jesus Christ. In going mula la mait na kayo. Na ipsafla si mga ke akay kat ke masi malututse la katidalan noon ko na pay la. Mga singe, misa singe eternal na pay. When si pel mai asaw diak ke. Mechim tulle when Christ name els was el so. We fakya sang na pai fakya Tena magtiksin siya bang. Apa nang makunes msinge keding ko in too young. Brothers and sisters, our commission shalom. Coming can reconcile through Christ Jesus. Ma tole igan flokon manakimo. Our ministry sila kumsenge. Jesus in fact ministry of reconciliation pa lash msinge. Got na phone na aske.
Kumkain na rake proy luman, kumkain na rake cash luman, kumra gobe na rake outreach magum ekoin wibesum na kia. Glory, glory to God Almighty. Leila kiting ko na len non ko na paye. Mafal kiting ko non ko, mafal kiting ko ako gata na ke. Kumemise, ngay mise. Meta ko na si kum. So in sewo wo, kasi medje sama Christ ilasin din. Ashmoliro. Hallelujah. Baba gulo malap ki kaslom. Leila maingin ko in tiliin God. Idalin na muklain siyas na kewa. Sedon ka na mo wuna. So nanon ka yakla. Kita wangin nal ki fellowship. Wangin ito yasies. Pelas kaisi. Padang God flat na. Leila kiting ko in syuk na paye. Kaslom kiting ko in matake. Iko in ikol na mulas. Kiting ko in syod. Esot mulas na sin God flat na. Aroma kung fact yung mouse mo sa loon. Kiting ko in ismod. Kiting ko in auliak. Lalalfungi ko may baptize le. Na aid siya. May siya kimakuluklas. Kita wepen na aid. May dahil mauliak. El katang la mise. Kita fawaye pe. Mauliak with Christ Jesus. Hallelujah. Kulo malap ki kaslan God faletan na cheers. Leila misalom in kain wicked. Leila blessings lom in kain non fresh. A favor lom in kain shrikati na kaywa. Gain in Jesus. Amen. Praise the Lord. Pagkakat po na. Alay, ba't nakamiste? At ba't tiyangin? At ba't ingan? Katapot na ingan nagdamise? Kumdal mo na? Kumdal ingan na kumdamise? Kumvinte, siyangin gimise, kumsuna ako lang nagimol. Magpakit mo to na siya. Nag-iwento ka na kaya, na-fast na kaya lang. So, kaya yung nagtenta ko nag-iminsan singin. Hallelujah. Praise the Lord. Right? Panga makita ko lagi. Bella siya pe pange, awal kos. Asma, naflako na sin. Finish announcement. Pastor Frankie, wait, kumpangin. Kat finne, yok na nakla siya pen singi. Basta singi wangin na mtad kaya singi na rakat. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So, ako pangan sa fellowship. Ako focus. Hindi. Luto mo. Excuse me here. Toilet singalan gosh ng lead gosh. Ilang ay. Already gaspe lang. How long is the gaspe lang go? Ilang all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. So in sang nakaliye, masham ramse mangam taikia, la meshe rakte nang ten read by a pantaki gas and God, mange God inspired words or woin then mo gan rep makin na ge mo lashin kanita pe, ona ge pasevek, then ita discerni ma ke pe ni gespin, pela ekle ma tina wole fash ma el gluklet fashion made so global lap na sin mataga sipa we pe online viewers ke ko we got ke ko singa
Pangasiaka lasho. Kana va tagay ni va in Jesus. Amen.